For today's video kakabsat ket agrub-grub buat kami nga mapan palengke. Aggatang maninti gamitin dagiti ubing nga mapan ag-eskwela. Adu manin ti paggastusan nen kakabsat. Ket maksayan manen ti gatang ti bilogen hehehe. Joke lang kakabsat. Ket kastang rod kakabsat ket mapantay nga rod gumatang jay palengke no data nagpatpatarak ti motoring kakabsat. Nakadanong kami may ilang ti palengke mi ti Aurora. O atan kakabsat gumatang ti gamit dagiti ubing nga pinaggi-eskwela manen kakabsat. Adu manen dagi paggastusanen. O so adat tuwing kakabsat nakadanon kami nga rodin ti pagkatangan ti notebook. O mas makita yung nagpipintas nga notebook. Ito lang po ata in ti sentro Aurora. Eco Go ti Aurora. O atan sige nagalat dati papelin o number 1 dagita kakabsat papel. No sa rin dagiti ubing o notebook. Dagitan kakabsat. O sa kami nang kita dagiti notebook, test notebook o dagitan basta notebook latan kakabsat sa daw datamit ballpen o syempre kailangan ti ballpen tapno makasurat dagiti ubing di eskulaan. Narigat may no pentel pen, tiga tangim ta apo na nagaliston ngay mapuno ti notebook dan kakabsat. O so ata no, di damila makapili-pili, nga tanga pagsurat ti kailangan da. O sige, testing, o testingin dan kakabsat no, mabaling nga agsurat. Tano di dadduman no ka, gumatang ka ti ballpen, madi mabalay nga agsurat. Sige, testing, o ana nakapili kayon? Nagbayag kay laki agpili ti ballpen di pa'y lakit alain namin data no tano mapadas yung nagsurat no haanen o datan sige o di damila makapilpil na okay sa wakas nakapili dan imakar damit 10 daka mo no namang kitkitain na digituyin kakabsat o nakakita dan ti correction taping kakabsat o hindi kanya di eraser lang kakabsat naragsak kami tatatubingin ay kit sa balidan kakabsat na po social correction tape kakabsat nagmayatain so napandaman kita ti kartibing kakabsat anangay ata pag-store mouth joke data pencil case samantalang kanya kiday kakabsat apo ki ore tokko-tokkol ti lapis ka na kabil ko latan at side ti bagkon kakabsat data payong maning kakabsat apo di nagmayat ata payong ini kulay-kulayan nakaw ni bakit meet na sarmeng nagadulangar nga sarmeng di balayan agkita pa ilang ano tayo bilog nga sarmeng datan napame yung kabilin ti kaheran dagiti ginatang min datan kakabsat aglalaok ditan ya kamo na nagita pinilpili dan sige datan kakabsat queen tain dan da di manut nagatang da isok mabayada rin kakabsat datan nagiji kailanganin iskulaanin kakabsat datan sige pans dita okay kaputan naman nog kami kit nagmerienda kami mit kakabsat calamares ukoy saba turon datagitan kakabsat dagi kakapintas nga tendera ti Aurora okay napadagas kami nga nagmerienda kakabsat permi nga mabisin kami mitten datan sige nagisubo ni boy bag ka rin papil dito mangan tayo agmerienda tayo apo kakabsat sige agmerienda tayo kakabsat sige isa mo